aya boss yo uyu munsi ni party n'akaririmbo ka Costa Teach na Akon na The Arafat dutangira filime bahise ngo iki come out fighting soho kurwana hey okay yo Rota Sutra na Costa Teach ubu ni show ni party RIP to him oh yes oh baba oh yes undi zini dozo dance zanjyana umujya ngo ngo ko tutakubona ubyina simba mbyina tuno tuntu ninenetse utwo buryo wowe tutangira filime bahise come out fighting ni za filime zisohoka rimwe mu myaka nk'ijana oya zisohoka gake cyane gashoboka banyita Geza banyita Cash Power banyita Simba Sigendi na Najuwe iki cyumweru ndi Najuwe oya iki cyumweru ndi Karasharamye aracyari Karasharamye wanyusha okay yo you wanna get older I would not gamble poker hangover she needs a makeover take over your girlfriend wants to stay close Nankalad Costa like folk go to dance twanje wowe too much to clean your toilet bondo don't foster serious in the okay yo a big time player umuhehe sibihe byose ubundi tina set gym tunitwo to dance twanje okay yo dutangira film bahise come out fighting abantu mu maziminsi muvuga ngo filime niziri ko none bareka mbanze mbabwire mbere yuko tunatangira hari ubu website maze ku maziminsi mbona ntazi yo buturuka ntazi niyo buturumbuka bari kwamamaza ibintu ntazi kuri abo website nubwo abamamye mu gihe cyose ntarababwira website mureberaho filime basi mupfe kuba muhereje ku gasobanufilms.com kantwikire reba muhungu nawe yibereho ibindi bi website byose twe mbona bamamaza nibi website ntanazi iby'abamamye niba kurya ntuka jeunde nabonye hari abari kunsakuriza ngo Gaheza ngo twishyuye ku website ngo yitwa nimba ari 250 nimba XYZ ngo nta filime turi kubona ndababwira ahubwo baranakwica beya bose n'abamamye ntago mbazi ya byose ntago mbyemba mbizi biriya website bababwira website yo gucururizaho vuba izindi babafera bari kini abantu mu maziminsi murekrama munyandikira cyangwa mukandikira abandi basobanuzi ngo nese ngo kuri website ko ntabonyeho filime zawe ngo kandi narishe ziriya website nizabamamye ntago nzizi too much to clean and talk don't foster serious in the but that's way bayisa amapiano trip too big and trip too pin okay yo gym too hot like a heater my neck done froze like winter I'm very young liquor shades on big picture MJ on the shit thriller funny vibes every night I forget dance ubundi zine ana majina bapfuye ababigendeye umva wowe yes my babies are oh yes oh yes my babies are oh yes if you couple them period Sorry, dance. Forget. The couple of the best. It's gonna be a party. Turya show, turya party. Ubundi buri munsi birajya bigenda uku mubibona wowe. Oh yes, my babies are oh yes. Okay, yo. She wanna sip my mimosa, want to get a little bit closer, want to drop down a little lower, and want to drive my Range Rover. Akon, bipolar. I can barely control her. Lucky like 4-leaf clover. So flexible like in Polder. Yeah, composure. That's my guy Costa. N'abantu mu maziminsi muvuga ngo filime zarabuze cyane cyane aba DJ. Ntago muzo muzishakira filime zisohoka buri munsi. Ufate nimero y'umuntu bita Hakimu muhamagare. 078 oya 073 40 76 889 Hakimu. Izi filime bazifite ku gihe. Iyi niwe washoyemo kugira ngo filime mubibonere ku gihe. Yashora imifungo ye
filime imwe ibihumbi nka 100 mukaza musakuza ngo filime zarabuze, filime zaburiye ko filime zihari. Okay yo. Uze guhamagara Hakimu aho uri hose mu Rwanda ushaka filime, waba uzishaka online, waba uzishaka iki agutamo. Pull up in a beam. Okay yo. Too much too clean, I'm taller. I don't foster. Serious and daughter. A big time player. Crip too big and ganja. I went. Undi ngiye kubera nireshyereza na Costa Teach kubera tureshya twabyinaga bimwe. Ni kuriya nta mpamvu yo kwivuna wapi. Liquor, shades from the picture. MJ on the shit, thriller. Funny vibes every night. Answer, Nankalagata. Okay, yo. Costa. I kiss star like Foka. Pull up in a beam. Too much too clean, I'm taller. I don't foster. Serious and daughter. A big time player. A clip too big and ganja. I went flexer. Tina said gym. Too hot like a Costa Teach yaresha gukwashaka ariko yakabyinaga nawe ukabyumva yabisokoza guko byogoshe. MJ on the shit, thriller. Funny vibes every night. Answer. Yo. Namamaze turye show noneho dukorere ku biceri kanzi. Aya boss. Rujama Phones Shop simwahamenye. Abagiye ubu basigaye badutangira ubuhamya barabizi. Abameze neza bipoye. Amafaranga make cyane ushobora gustana iPhone 14, 13, 12, 11, X ukayicura 10. Wacyura Samsung S23 litra, S22 litra, S20, S21, A73, A53, A10 na kange zose izo telefoni zirari muri Rujama Phones Shop. Ikintu usabwa ni ikintu kimwe, wowe uragenda ukavugana na Rujama cyangwa ugahamagara nimero 078 8 nanone ni 82 77 37 nimero si muri kuzibona hasi. Ukaba wamwandikira ku mbuga zabo nkoranyambaga, bari TikTok, bari Instagram, abari Twitter, hose ni Rujama Phones. Ubuzima kuri ubu extra powerful abo byajabutse mugende babatemo mwa bose mu kuvukinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Ni mutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, waraduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Abavuzi gakondo aho sha publicité yanjye igiye mu wundi kungwara za agaho kabagahuye n'umunyutsi kabariwe ikomeye kandi bakaba ari n'aba Dr. Aida barakuroza ucuruzo amakungwara bibyimba mu nda gute sinizite asima igicuri ndetse yanga Aida kuva muri Tanzania agufasha ku ndwara ufite yananiranye umva indwara avura rikunda bari show agufasha mu ndwara zikurikira aho sha aho aho ibibyimba mu barakwibye ucuruza homa urwaye asma mufitanye amakimbirane mu muryango ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro n'izindi ndwara nk'umutima umutwe udakira kuva cyane ntukame ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida. Yo. Sibyo chicken soup reka ntangiriye muri Karinaris Redbox .entertainment Analiza Empire Gaheza Simba Cash Power VMI Worldwide studios bari nyinshi. Studio yangu ambwa mukwiye kumenya Analiza Empire Gaheza Simba
Shuzi Company Productions. Yari abasoma Shuzi, ni Shuzi. Tangire hakuno. Filime ukuntu tuyitangiye. Filime yishyuwe n'umuntu bita Hakimu, abantu mureba filime online muramuzi neza cyane 5/5. Mu gihe muzanyandikira mukambura mujye mwandikira Hakimu. Abwire nimero za Hakimu 07 40 76 889. Mwana amavuta atangiye kuncura ariko harimo ahagije yadusubiza kuri base. Yego mwana arimo tu arimo hakuno n'abana batwaye indege Sukhoi. Mwana ndabona indege itari buze gusubirayo tu hakuno. Filime witonze bahise ngo come out fighting. Hari uburyo bumwe bwonyene bwo gusubiza iyi ndege mwana. Yego Mike we ariko ndacyafite mu benzine kandi urakoze kunyibutsa nanone umusa. Jemba ndi gukora akazi kanje just doing my job. Hakuno filime sana ari mwana reka dukata dusubireyo. Let's head back. Roger that. Bana bakata indege basubiye kuri base bisa nkaho bari muri patrol cyangwa kuri patrouille. Bakata indege ni za ndege zinambara z'iyo myaka. Kwereka hakuno ko bakaza basubije indege hehe kuri base. Hari gari ya moshi yacaga hakuno, gari ya moshi ya gisirikare paki bitwaro. Mwana uzi n'ikindi Mike, iriya gari ya moshi iri hasi kiye kuyidepasa mpita nyishyira hasi hakuno. Bana baba bari kuri patrouille. Filime witonze bahise come out fighting. Nibyo zina rya filime. Roger that nari umusa ariko agira faster. Benzine iri kudushira nanjye iri kunshiranira gahunda utuje hakuno. Sawa mwana niyo mpamvu ubwiye ngo tugire bwa nyine n'imbiri kudushirana. Bana bapfayo tegeze iyo myaka tegeze urugamba. Filime ni ya Hakimu simumuzi. Hakuno banza turi tumuhanda wa gari ya moshi gwa gari ya moshi renga umuhanda. Nuko filime tuyitangiye gari ya moshi renga umuhanda ripakiye intwaro ripakiye ibiki n'ibiki byose za tanka burendi zirirenga. Kandi ubwo indege iba yakomeje kayijugura iba yakomeje. Mwana niyo mpamvu njye nkunda guturitsa za gari ya moshi. Ewana yo just in time. Mwana tuyirasiye kugiye just in time. Dukubise tubangura bahita bakata indege berekeze kuri base. Ubu indege mu rugamba irindwa mu Roger that umusa. Tugire bataragira bakagira batabaca. Gusa benzine irenda kubashirana. Rebe kumva uko bari kugenda raka iyababonye drone y'ikirere. Iyi ni imijyi y'ikirere mu kirere irindwa mu bito ko bari kugenda babona ifoto wa mbere muri tagati. Fire masasu. Mike bamukubise icyo bita urusoro. Drone iti nikomereza. Iyi ni mbi irindwa mubi mu rugamba. Za Sukhoi birwa bakatisha mu kirere cy'abandi. Sukhoi bajya kuzikoramo imbabura. Harya yindi barasiye urubaveje mu Sukhoi bajya kuyikoramo imbabura. Hakuno si yari imeze gutya. Si yari imeze gutya se Sukhoi. Rege nuko yahanutse yarababaye mugenzi we bamushyize hasi bamukubise ikintu cyitwa urusoro kandi nayo drone iracyamuriho. Faya drone nakubwiye ngo irindwa mubi bamusharuraho. Benzine itangira kumenya hari hanasigemo gace cyane. Mayday over. Ini bita bro over. Mayday ndege muzima na mu kirere. Kandi drone muri inyuma hanira gukubita zigakamwa zitanye. Hanira gucinya babyita kugucinya ubundi. Iragukubita no kikakurenga. Drone irazima. Gira gutya bashaka kwishutura sinzi. Drone muturuka imbere iramutera. Engeka indege. Drone ayimanyura moteri. Gwa yayimanyuje ibaba rya moteri. Bose bajyane hasi basi. Hakuno agasani. Nuko filime tuyitangiye. Hakimu menye yanzaniye filime ya danger. Hakuno rebe.
funguye parashite. Come out fighting. Sohoka ariko uza urwana. Sohoka uza urwana. Vayo turwane mu magambo make ni nyirankabari umwana nkawe. Redbox Release presents Analiza Empire VMI Worldwide presents ni karasharamye muvugana urumva. The Yano Productions tubonga tugaruke hakuno. Karen Lutz ndaza kumubereka. Mura ndaza kumubereka social murabibonye hakuno. Dolph Green muramuzi ni icyamamare umwana w'intambara. Michael J. White muramuzi yagukiniye za Blood and Bones mifupa ako wayisubiramo we. Tyrese Gibson nyirumudoma muri Fast and Furious muramuzi. Come out fighting. Wina ari kuzurwana. Wedetinze filime bamwita Seven Maestro. Galen Smith McDinnon hakuno. Bari kugenda. Hey! Filime isohoka rimwe mu myaka nka senkisa. Sinababwiye ngo nta filime mbi nzaba. Aho kugira ngo mbahereze filime mbi rero. Sibye ko atari niyanjye. Yinji y'umuntu wayishyuye bamwita Hakimu. Yishyuranye n'ikindi gihinde kimwe. Ubu mukanya nacyo ndabatama. Hey! Se kuga 50k yishyuye siyemereye filime ebyiri si nyinshi koko. How much further you reckon these white soldiers are? Should be just up ahead. Mwana harabura igihe kingana ikigo tugeraho bari abasirikare b'abazungu bari. Baracyari imbere hariya mwe muhamagare Hakimu kuri 0773 4076 8889 abahe filime kugi. Abandi bose ni imbeba nagomba mbazi. Wapi? Pay them at night. Hari abandi jya niyumvishka ngo ducuruza filime online. Baririmbyi. If the mines don't kill us, you're driving. Mujige wadutwaye neza ukareka kugenda udusimbukisha ibinogo. That's exactly what I'm worried about. Chema ngikishijwe n'ukuntu twara mujinga. Can't drive worth a damn. Ain't my fault these roads are hard as hell on the training. Nene kara amakosa yanjye ariko nibi binogo biri muri iyi mihanda. Just keep us straight and true. We komeza utware utuje nta kindi ngusabye. Yo check yo. That's exactly what I'm worried about because you can't Cyo nicyo kimpangayikishije mwana. worth a damn. Ntabwo atwara neza. Hard as hell on the training. Nene nagara amakosa yanjye n'ibinogo biri muri uyu muhanda ariko. True. Ngakomeza utware. Let's do it, Lieutenant. Niko ari kwiteka babimeze rito na nge nditware nta kindi. Hakuno. Sore. You figure this is the last minefield we're gonna have to clear before we push into Bellicor? Well, Army don't like losing tanks. Hakuno rebe. Yeah. Sawa. Let's send in the dark-skinned brothers. They don't mind losing us. Cyiza bari abaginga tubarusha n'uruhu rwiza ni ntago batugarukira. Crackers in the back of the bus. Ntago bakwihangana batubuze nako sore. Ain't no Igira icyaza ariko boss. So we're trained to do, gentlemen. I'm just glad we're in the fight. Twatorejwe gukora ikimwa. Gihe cyiza nuko mbacimishijwe nuko turwana. Oh yeah? Sawa. Yeah. Yego hell yeah. Bless this jeep and get us safely through this minefield. Iyi modoka ubwo idufashe tugezeyo turenge muri izi minefield. My enemy who strives to vanquish our divine mission to restore Mbere yuko umwanza tubona akadukubitira mu mavi. peace and prosperity in your Tugende tugarura amahoro mwana bagiye mu butumwa bw'akazi. Amen. Ye. And Lord, please provide us safe passage in salvation. Mwana watubabari ukatugeze iyo tujyanye koko ni nkanjye nicaye kuri vola. Amen. Amen. I don't think it's how the Mwana umusa. Lord work. That's why we find them and disassemble them. Rega bari ngombwa ngo ubone ibisasu niyo mpamvu tubiga twe tukabivana mu nzira. Sawa. Bury them at night. Bari abaginga b'abadage babishyingura nijoro. White boys don't like that finding them at night stuff. Niyo mpamvu n'abazungu batabikukiraho. Salt, if the mines don't kill us, you're driving. Wa mujinga n'ubundi na za mine nizitadwica natwe uburyo utwaye biratwica. Salt, that's exactly what Bigira it's ikibazo. about because you can't drive. Cyo nicyo kimpangayikishije. Worth a damn. Ntabwo watwara neza kigori cyutwara nka gaheze iyo yicaye kuri vola. Intambara ziravuka ejo bundi. Do it, Lieutenant. Kuteka nge ntwara mbyiteho liyetona. Hakuno igisirikare cy'abirabura ariko b'abanyamerika. You figure this is the last minefield we're gonna have to clear before we push into Ebe. Bellicor? Well, Army don't like losing tanks. Mwana biraza kutugora mbere yuko twirukana ba Belcour. Yeah. Yego. Let's send in the dark-skinned brothers. They don't mind losing us. Icyiza nuko bahereza twabirabura mwana kutubura mu rugamba tugapfa ntacyo biba bibatwaye. Bari kuvuga abazungu. Ain't no fair you want to ride. So we're trained to do, Shaka gutwara. gentlemen. Mujinga I'm watorejwe. just glad we're in the fight. Jene ushema no kurwana nicyo twatorejwe. Sibyo mwana. Hey yo. Michael J. White turamubona. Safely through this minefield.
Help us strike down an enemy who strives to vanquish our divine mission. Kiza tuve hano muri izi minefield bari ahantu nyine bwa butaka wabutezemo za landmine. Prosperity in your mighty kingdom. Tugere mu bwami bwacu bukomeye. And Lord, please provide us safe passage and Mana yacu, Mana y'isinisho, udufashe utugeze amahoro, ubuntu bwawe bubane natwe, badutware neza. Amen. We're supposed to work in a mysterious way. Yeah. Mana ngikora mu buryo budasanzwe da muri mysterious way, sibyo? Yego nyine yego. Hano n'utwaye, ariko atwaye nabi. Yewe. Nubwo rwose. Hakuno. Ebe. Ageze hano. Abirabura baje mu gisirikare cy'abazungu kuno. Hakuno rebe. You guys wait here. Mwe mutegerereza hano ndaje. You guys wait me here. Ndaje sha. Rebe. Hakuno. Sirikare. Can I help you? Yes. Gufashe. Yego Liyetona. You're late. Wakererewe. Sorry, sir. Barenye ko. This mine needs to be disposed. Iki gisasu kiri hano turashaka ko mugitegura. Sir, Yego nyakuba. my job. Ako niko kazi kanjye. Nanjye ndabizi. Do you think I know it? Urakeka mbizi se? Yego nyakuba. We'll take care of it. Naza kukita icyo gisasu ntari. You Hakuno n'abasirikare. up and cleared this area for any enemy? Ndagira ngo hano hantu none siko muri kuhatunganya no kubera. Yep. Hari umwanzi mwafite yego. Do you think we'd be here if it wasn't cleared? Urakeka twari kuba dukora icyane iyo hataza kuba hatarimo ibisasu? Just get this cleared, Lieutenant, and then we Liyetona wevanamo icyo gisasu. Tubone uko tuvano tugende nyine dukomeza urugendo. Hakuno ngo harimo ibisasu. Are we clear? Turumvikana nje nawe. Are we clear? Yego fandi. Hakuno. Ikipe y'abirabura bo bategurura ibisasu za landmines baba bagendana nazo cyane. Hakuno. Ariko barabizi ko abazungu ngo nta mpwe babafite. Buriya niyo mpamvu nje ndi umufana wa Rukara rwa Bishingwe intahana batatu rwa Semukanya nyir'urugero uvuga nk'indamutsa kuva mu nkomane za Hey. Hakuno. Hey. Bangabo uko bahagaze hariya hakurya bagiye gutegurura abari kubabona. Tukire bataragira mwana. Hey. Hakuno. Everything we have. Go. Nimba ari umutage nimba ari kimwe mu tukire mbereka. Bana bazamura imbunda. Dore cyo bita umututu w'imbunda. Hey. Uratse. Shiramo ibisasu. Dore igikoresho. Bana b'abasirikare. Hakuno. Hey. Baje gutegurura mini irimo hano ngo yafunze inzira ku buryo bari ababuza aho baca. Harimo za landmine. Hano. Don't be looking too happy. Nyir'umudomo. Niwera ni Tyrese Gibson mbonye. Hano bazungu ko mbona batishimye. White folks ain't never happy. Wese washimishwa n'icyano urabona ari iki gishimishije. Sawa. Izo cyane. Hakunosa gutegura landmine. Found it. Ndakibanye igisasu mwana. Mark the blow. Ni ya tolamine. Oh, we're gonna blow it. Tugiye kwituritsa rero kujya dukomeza. Sir. Sati. 1 pound of HE. 1 pound HG. Sir. Ubwoko bw'igisasu. Sati. Yego nyakuba. Mbico bataze aruba pite do. Fire! Batara! Tegurura ibisasu. Bico bita umwoto. Fire! Sasu! Sasu! Bico bita isasu. Bitara yeze ziranihira twaje ntwari twaze. Hey! Nanu ziri cyane tugere. Amashini gani. Wihaguruka mu kigo w'ibikigori. Uri ku mutwe. Hey! Bico bita amashini gani biraseka. Hey! Umvaga twenge ka mashini gani. Mwana tugomba kujya kumufasha. Tujya gufasha Sati ni mugenzi wabo wari wagiye gutegurura igisasu tugireba taragira bakagira mwana hakuno. Babana bari message command mwana usuri kindi tugiye kwataka ya going to attack. Tujye kwataka tugira noneho. Nitumara kugira bagira tutaragira. Mwebwe muri babiri rugira gutya. Bana bahita bagira rimwe. Bari message command batumva neza cyane undi naye kuri mashini gani. Umbica bituma tutu w'imbunda. Gwa
hakuno ni muri landmine butaka harimo za landmine do genda nabi hano usigara hano ugize ibyago urayikandagira irakujabura hakuno uzamuturikiye mu matwi hey hakuno umusore zamuturikiye mu matwi zirayamena tangiye kureba agafoto ka Shushu Bey ka nyina wa Jambo we bandi ni ba nyina wa Bango ndetse yamuterese bimugoye none utuniga turaza tuje gutereta karaza n'urutwe kareteta wa mugani wa Dani nanone hakuno fata gerenade yehe gira tugire bataragira bana bahita batakira rimwe kandi mwabazimya station tugiye gutatana hanyuma tubakubitire mu cyuho nta kumanika amaboko muranyumva yego nyakubaho yesa hakuno hey Naemba nifite Shushu Bey none kaniga karaza n'urutwe kareteta kaje gutere hakuno ebe hakuno baje kumuvanayo cyari cyarenze umufana Everything okay, sir? ibintu byose bimeze neza nyakubahwa ni abafande bimeze sawa hakuno hey urusaku n'urwiki ni bazuka munzaniye bazuka hano mbereke Elison hakuno shyira hakuno bazuka mwana tugiye kugenda duce mu buferege muhite murasa muranyumva kino tugira bataragira none bakagira tugahita tunagira hakuno nimbabwira ngo tugire ngo gahunda araba ari on mark murase ngo uhushe gatatu kabiri bahisha amatwi mwana tuzamuka over the top bana bahita bazamuka kandi birukanka hakuno faster nk'abazimya station nk'abenda umusazi bundi yaguhaye ugira vuba atarisubira utarajagura hakuno to nyakuba abatama grenade yapo hakuno to faya mashinigani hakuno abanabo batereka mashinigani hakuno bita stand hano therapy torisheni ya mashinigani faya hadui bamukozemo akazi to faya bana hakuno bana hakuno haduye bamukozemo akazi sha mu kanya nkako guhumbya filime sikikiriwe tukire bataragira bakakira tukanagira ariko duhite tunagira banagire batazagira ngo ebe hakuno hey maboko hejuru I said hands up. ndavuze ngo amaboko hejuru manika gatambaro k'umweru hari abamanitse amaboko Hands. Let me see him right now. amaboko yose ndashaka kuyabona none hejuru hey listen gatinze abantu urugamba bararwirwaniye wabangaye none ukuntu abirabura ariko tuba tudasanzwe tuba turi aba legend tuba turi abantu badanje baratuza ariko twebwe ni Yerusalemu ubundi abariyo gahunda twe baratuza hakuno basa yo kurya baraza bakarya igikomando n'ukurya udushyimbo tuntu tw'impungure to nibyo kandi ntago byanengise mwana ibi nibi Like go shit. I can't eat. bimeze nk'ari amase y'imbata mwana ntago nabiryo nje I ain't seen you eat all day. nje nabyo narya byarutwa nkabwirirwa umunsi wose nje nabyo narya That's even worse. Stop it. Stop. tangira kwisaza hakuno
nabimame namwe abajinga hakuno rebe robine nizo za dushe nizo byose gusa yuko ari habuze gato rimwe ritanga abiri ajano sirikare niriye tono ufite agatwe kameze shenge nk'iyububura do ufite umutwe uteye neza nk'uwa bidiye mutwe bidiye mwe mujya mubona uriya mutwe watari uw'iterabwoba iyo bavuze ngo umutwe w'iterabwoba n'uriya baba bavuze ubundi ikindi bari kwitekereza shushu be wiwe mwana ubu nta hantu umuntu yabona amagi ya nyayo kweri do ajana You did right. wakoze fresh mwana. But sometimes when you're right, you're wrong, and when they're wrong, they're right. gusa rimwe na rimwe iyo uzi kuri mukuri uba wibeshya, kandi iyo uzi ko wibeshya hari igihe usanga uri mukuri abandi aribo bibeshya ahubwo. We got no control over it. I figured the best we could do is not fear it. We got no control over it. I figured the best we could do is mwana ntago tuba dufite kontrole y'ibintu byose, ariko hari icyo tuba twabikoraho tugakomeza tukajya imbere forward. Mwana. The rest of the cards they have to fall where they fall. ubundi karita yawe ya nyuma ikina ari ukubona ko byanze umve amagambo Way to fight a war. byanze kunze ufite uburyo uri burwanemo intambara umve abasirikare babuze gato yukare yarapfuye muri landmine bamurasheho umuriro. Stole myself. amagi ya nyayo yengeye harayo n'ibye ebe akuno sirikare baba bari muri kampu ugamba iki n'iki, kandi uba ugomba kuturya uko utubonye agatsima ka kawunga karimo amazi gashigishe nk'agakoma karenzamo impunguru kavangitiranya n'ibiki byose. It's all right. Hell yeah. mwana ya nama jyanyo cyane da mubeshye se akuno bana sirikare. Put your name forward for your battlefield commission. mwana ubutaye izina ryawe uzarikira imbere, ariko nitujya mu rugamba nawe wigaragaza. Why is that? kubera iki se? Because the army needs good black officers. kubera yuko mu gisirikare basikeneye abafande babiraburereka, ariko njyewe That's right, Red. niko kuri red mwita red. byo ngusabye nawe wabyiga uburi ugiye imbere mu rugamba n'abafande abagaba bakuru batanga amapeta arakubona akavuga turiya mwana yarwanye neza sha mu muhemba kan bagashyira ku rutugu babyita inyota. bakagushyiraho inyota. Look, you don't have to accept it, but you do. mwana ntabwo ari ngombwa ngo byakira, ariko urabikwiriye wabyanga wabyemera. tekerezeho zungu aramucira, reba ikigoryi cy'umuzungu kiba kimucira, ariko Loot officers. weterera isari afande ikizungu. I don't believe you heard the lieutenant. nizere ko wumvishe liyeto nibyo akubwiye wamushinze. We don't salute Negroes. ntabwo tujya duterera saramaniga mwana ba Negroes mwe muri inkende zo muri Afurika. Salute the color of a man's skin. we ntabwo ipeturi salute ntabwo isaru iterera uruhu rw'umuntu yambaye, uriterera ipeti yambaye. uraterera isari liyeto na cyangwa ukuri ryinyo. arabana nyine ugomba kubana namukubita respect aramubanira, kuko haba harimo n'akantu k'akajinyori kiravuze kiti njye ntabwo njya nterera isarama Negroes man. baba banafitemo akantu ka racism do. ibyo byari bikomeye wamushenze. was that so hard? Get back to work. murareba ibiki mwabagiga mwe musubire mu kazi. sikigeri we ya nyine abamutereye isari kubera kanamurusha n'akantu k'agapeti nubwo ari umwirabura. ni Lieutenant Dolph Lundgren uramubona arinjira arabana. Hey Sergeant. Lieutenant Sergeant. Well, I'm up my elbows in logistics for a push into mass. iyo mini nk'inkokora yanjye bari abajinga babanazi baramvangira. Seems security bus put together. so ngaho za bato zacu zose ziri kurugenderamo. Party for some crashed fighter pilot. Can you believe that? hari abapilote bacu bakoze impanuka bari kuza.
Sir. Wabyize? Hoping you have that scouting report on the blue sector. Yes, sir. Bari muri blue sector yego nyakubahwa. Zone blue is clear. Zone blue is clear. Hano bimeze neza. We double our push from green into blue. Biraza kudusaba ko tugenda tukazenguruka hano tugakata tujya muri zone blue. Lines without any issue, sir. Nta kibazo turiyo nacyo hariya nyakubahwa. Protect Mets from the northeast. Protect Mets from northeast. That's right, sir. Mugende mubarinde yego nyakubahwa. Gusa umuhanda mwiza twacamo n'uyu nguyu. Bimwereka ahantu hose kibyose. Hey. One of my best, Lieutenant. Duheriye tuna mwiza nigeze ngira wakoze fund. I heard you had trouble out there. Numvishe ngo hariya hanze byigeze kukuzambara. Ambush on us. Bari abajinga b'abadage baduteza mbushi baraduhundagura. Guns and mortars. Bari bafite tank 80 guns za machine gun moto bari bazifite. We cleared the sector. Abagabo nka 50 cyangwa 60 ariko twaje kubikemura nyakuba. Byiza. Well, I meant to address both of you up front about a few things. Muze ngira utuntu duke mbereka rero kubera ko ngiye kubahereza kandi kazi mugiye gukora. I received the paperwork for your battlefield commission. Nakiriye paperwork cyangwa se ibyo mwakoze hariya shaka kuri battlefield. Congratulations, Sergeant. Félicitations, Sergeant. Yego. I don't know what the Army's going to say. It's not very common for him to approve a commission like that. Sinzi nimba mu gisirikare bari buze kubyemera ariko komisiyo nkiriye nyine nawe ugomba kwihemberwa. Paperwork up to division. Muzi ngo ndashimbogo ngo mvuze misiyo ari komisiyo. Kansubiza inyuma mu byumve none. With my recommendation. You certainly deserve it. Urabikwiriye nawe kuyakanuka kanyenyeri. Murakoze nyakuba. Now, Urero. I'm going to have to be straight with you, Lieutenant. Reka nkubwize ukuri nawe Lieutenant. Division has reassigned you pending an investigation into your conduct during yesterday's mission. Investigation? Division bagiye gukora iperereza ku buryo witwaye ejo uri mu kazi muri misi. Bagiye kugukora iperereza. Don't pin the blame for that German ambush on you. Hari abantu bavuze ngo iriya mbusha abadage badutayemo ngo yari yatewe nawe. Sir. Nyakuba. That ain't it at all. Nagaruko bimeze. It was them white soldiers that didn't do their job. N'abazungu batagiye ngo bakora akazi kabo neza. White soldiers n'abasirikare b'abazungu batakoze akazi kabo neza. Major Anderson, with all due respect, sir. Mu byubahiro byanyu. I did my job. Cyejo nakoze akazi kanje nagombaga gukora. Ibi bintu nagaruko umva. Give me 3 or 4 days. Mumereze iminsi 3 cyangwa. These charges dismissed. Ndaza gushaka uburyo ibyo birego bari kukurega ngo ejo warajenjetse byabaye mu kazi babivanaho. And sir. Hanyuma sabagabo banje banyakuba. We'll have a chance to show what kind of officer he can be. Turaza kwereka Red uko biraza kuba bigenda. Red ni urabayoboye. Oya. Red oya. I can do. Simbyitayo wowe ugiye kuba uyoboye abasirikare. Report to command post 8. Ni hehe ngiye kwitaba report to command post 8. The other side of camp, they'll take you back to division with reassign. Nibo bari buze kukubwira ikindi uri buze gukurikiza uri bukore. Bisa nkaho bamusezereyemo ukuntu ejo yitwaye nabi mu kazi n'iki byose. We'll fight this and we'll win. Turaza kurwana intambara kandi turayitsinda. Yes, sir. Kandi umutwe wawe ubuhagaze yego Lieutenant. Yes sir. Hakuno. Sorry about that, sir. Babarire kubibaye nyakuba. Hey. We. Don't even worry about it. Ntunabigire ikibazo mwana. I need you to take care of the men. Nagira ngo wite ku bagabo banje ngiye kugusigira. Yours as they are mine. N'abasirikare bawe nkuko nanje ari abanje. Ranyu. But you when I get back. Kandi nigaruka nzagusimbura fresh. Ndabizi. Sawa. Take care. Mahirwe n'imigisha. Sawa. Hakuno amazina nyakuri bamwita Michael J. White. Yarazikiniye yagukiniye Triple batatu bakanganye. Yagukiniye Undisputed zose hafi ya zose zirimo. Rwana na Mutebutsi. Yagukiniye Blood and Bone. Aje kureba hakuno. Bana hakuno. See you again, Lieutenant. Yeza kongera kukubona Lieutenant kirongera gicira hasi. You just don't learn, do you think you're Ako ntago ujya wiga. Cye kurakora ibiki Lieutenant. Cye kurakora ibiki. Sir, it's not what it looks like. Afande ntago kubibona ariko. Do you understand English? Lieutenant. Ako Lieutenant bumva icyongereza baba bafite ibintu bya racism. Yego ndacyumva. That's better. Byiza cyane none. Captain. This is the one. N'uyu nguyu captain. N'uyu nguyu. It's been giving you boys all this trouble. N'uyu nguyu wiri wateza abantu ibibazo. Did I ask? Wewe ziba ari kuziba. Lieutenant. Hari ikintu ngubajije Lieutenant. Ikintu ngubajije. Now the army may have given you that rank, but that don't mean shit to me.
or my boys. Mwana kuba mu gisirikare baguha ipeti ntibivuga ko usuzugura njye cy'abasirikare bawe. Place in the back. Wowe uzi umwanya wawe hariya inyuma, jya ugenda uguma inyuma kandi ubyishimire, tw'abazungu tugenda imbere. Aranamubanira. Sir. Yego nyakubahwa, maze ndore ko ari icyo bikumarira. Mubanira. Uriya birabura tugira kamere yo kubaha muri twe. Cya kintu kivuye kiranamukoma. Ariko nje baduhatere. Tu! Ndakayaga gato ariko karuhamya ubwato. Tekerejeho arababara. Webye ukuntu abasivili abasirikare arusha amapeti baba bamusuzugura ngo kuko ari abazungu gusa. Kinga yarabarebye. Shaho. Fuye yababaye nawe. I've seen that face before. Iyo sura nigeze nyibona na mbere. Cyagenze next. Everybody. Noneho tugiye kujya. Mwese mwumve. Listen up. Everybody listen up. Mwumve mwese mwigire hano. Babwire. There's no right way to say this, so I'm just gonna say it. Ntago nari nemere kubivuga ariko reka mbivuge, sibyo? Lieutenant Hayes has been temporarily reassigned to division. Nagira ngo mbabwire ngo Lieutenant wari utuyoboye babaye bamuhagaritse by'igihe gito. Temporarily. Vuze by'igihe gito. Bamuhora ikiza? Pending an investigation. Ngo pending an investigation bari mu iperereza nyine tubari kumwingaho basani. Oya. Now Hayes can handle himself. Waraza kubikemura nta kibazo kibiri. Before long he'll be back. Mbere yuko tunatinda hano saba yaga. We're not going to disappoint him when he returns. Rero mureke twereke umutengo azagaruka asanga uko yadusize ariko turi. Now radio is cleaned and working by the end of the day. Ndagira ngo akazi mugakomeze radio muzihanagure. Understand? Yes sir. Giye kunya kuba muranyumva yes afande. Kora akazi. Hey. You boys heard the sergeant. Let's get back to work. Mwese mwumvishe sergeant dusubire mu kazi. No, I'm serious. Shara arwane umwana njendi seri. Hakuno. Hey. Ebe. Hakuno. Aje kureba kuri za map za gisirikare. Damn it. Kigali we. Kibazo ki? Something's not right. Hari ikintu kitameze neza. Division a long time ago. Twakabaye twabonye division yacu igihe cyashize nyuma. Hakuno yicariye hano. Lieutenant bana musuzuguye bigeze abadanji. Hey gents! Basare! Bitch. Iyo nyana yimbwa. I'm familiar with the area. Hano nje ndamenyera ariko. I can help. Mubishatse mwareka nkafasha. Killed like those other soldiers you. Wa mushenze watwicisha nk'abo wicishije ejo uvuga ngo ugiye kubafasha. On my watch. Mu gihe cyose nkiyoboye wapi? Aso. Get on the radio. Uzanira icyombo. Hell we are. Umenye ngo turi hehe. Genda uvugire ku cyombo umenye ahantu turi. Hakuno arabihorera. Aripoye. Baba mufunganye umutwe ngo kuko ari umwirabura shenge. Hakuno do. Hey. Spetsnaz abayipoye hakuno. Dodge. Yeah. Mike Devian wo muri UN yego. Turakeka turi muri sector 378. Our current location we believe to be 52 degrees north latitude. Tangira kubarangira abasirikare baduduye bari Americans. Na abanyamerika cyane rwose. Ndasubiramo over. Americans. Abanyamerika. Load ups are half tracks. Chill. Jawohl! Jawohl! Vuga mu kidaji. Bana bitegure baje mu rugamba. Hakuno banamo. Asigaye bari gukurura hakuno. What's going on? Shiri kujya mbere. We working. Siba ariko turi mu kazi. What? Kuki? I said shut up. Ndavuze ngo siba. Sergeant, I know it was you.
Mumbare afande sinarinzi kari wowe. I can't find a frequency if you all keep flapping your lips. Mwese nimukomeza gusakuza nago ndi bufate sinyari mwabaje. Kiri kuja. Taylor is being reassigned, right? Yeah. Well, bavuze kari we bahaye inshingano ye. You guys hands on some radio frequency codes. It sounds like the boys. Rero hari frequency za code za radio tuba dukeneye gukurura. Bisa nkaho bari abahunga hano bagiye bashobora kuba bari mu bibazo turi kumva frequency z'ibyombo ziri guhamagarana zinyuranamo. Iki. Give me that. Herizano numva. Afande. Akuru. Hey! Abaho bari ntibanahazi ntibazi ko umudage abafite. Umudage amaze kumenya gufata amakuru y'ahantu bari. Ebe. Shiraho. Urusaku rwa moteri aripowe. Yireto nawe yarasubiye ku kigo. Rangije agira gutya. God damn it, get back to your vehicle. Whoa! We subira mu modoka wa mushenzi. We buretse ariko. Ntago muri kubyumva. Bakiraho! Kiva mu modoka. Mudage abazengurutse. Mudage arabafite. Mudage arabafite. Biti cyo biti sasu. Biti cyo biti sasu. Sasu rya mu gitondo ya Kanyama. Red one. Gini cyari kari cyenda over. We are under attack. Twatatswe. Turi mu mashyamba. Ndasubira mu over tujye gusubira mu mashyamba twatatswe over. Kasari. Ha! Aba babyumva basigaye ku kigo. Sinikiri. Hakuno. Mashyamba. Fire! Sasu! Hey! Sasu! Yasibyara rasarasiki. Rasarasiki. Ararasarasiki. Hakuno. Zakuri machine gun. Machine gun. Hey! Shiramo. Fana mashiramo. Bita. Machine gun. Mudage. Ukora makazi. Kigali we. Vuga mu kitaje nago nyumva. Shiramano. Yabashiramo. Hey! Fire! Yapu! Shinigani bayishize hasi. Fandi hano. Fandi. Major. Sergeant. Sir. Yakuba. Sir. Wumvishije ambush. Go rescue him. Tujye kubatabara. Can't be sure anyone made it out of that. Ituzi nimba hari nabarokotse muri bo. If there's a possibility he might be alive, we ariko abaye hari amahirwe ashobora kuba kiri got to go get it. Tugende tumugarura. The authority to send out a rescue party at this time. Ntago nafata inshingano zo kukohereza hanze ngo mujye gutabara abandi ariko nyakuba. We cannot go charging off for some rescue operation. Ntago ibi bintu twabihagarika dushaka ukuntu dukora rescue operation tujye kubatabara fa. City to take and a war to win. We dufite umujyi wo kujya kurwanira tukawufata n'intambara yo gutsinda. Ariko nyakuba. Hayes is a smart man. Nta kintu twakora. Hayes ni umugabo w'umuhanga. You'll find a way to make it back. N'abakiri muzima arasa gushobora buryo yigarura. Ataranavuga bahita bamubanirwa ni nk'abakubwiye ati ngaho sohoka genda. Safande. Nk'abakubwiye ati ngaho sohoka caho genda. Hey! Kibazo. Umbe Hayes ari hakuno. Wa mushenzi wari wamubangamiye. Oya. Easy, Lieutenant. Orohamorito na. Think about it. Bitekerezo n'ukuri. Cyo cyamubangamiye kuva kare. Kwino hano warukora iki? Fayo sibyufayo. Siki. Taraza bahita bamutamo. Faya! Mudage! Samuel zisasu ryo gutuzara kamena. Yabona ko ari ugukizwa n'amaguru ariyo gahunda ikurikiye. Abona ko gahunda ikurikiye ari ugukizwa n'amaguru. Tinzu genze gacyano umudage arakona kandi umudage agufashe. Ntamwe nta nimbabazi. Hey! Aya. Aramukura. Wa mwana nawe indege yagwanye. Filime itangira muri buku mu ndege yagwanye. Wa musore.
nkurikira hey! abana bari bari mu ndege ari babiri, umwe bakabura sindi agasimbuka indege akoresheje parashiti igihe yamuzimanaga, bahuriye hakuno. I don't see any more Germans. Nta mutage nkiri kubona mwana. Cyiza cyane. You're lucky I was around. Cyiza nuko narindi hafi a mwana. I was doing just fine. Je nari meze neza ariko. You a pilot? Uri umupilote? Yeah. Yego. Well, I was until I was shot down. Nako nahoze ndi umupilote kugera umunsi barasi indege yanjye kagwa. One that's rescuing you. Wasanga ari nje narinje kugutabara rero. Yeah, I was doing just fine. We ariko nanje meze neza. Me right on top of me. Ni weho wari umeze nabi n'abadaje bandi imbere. Into the war. Rakaza neza mu ntambara rwa. Get on your radio and call reinforcements. Mwigeze wahamagara ku cyomo ngo hamagara ubufasha se basi. All you pilots this dumb? Eko abapilote mwese mwamuri ibigo. Radio. We don't have near enough range to make contact. And even if ntari hafi yabo ntabwo nabona ukuntu mpamagara kuri base. we have half the German army between us. Kandi kabone nawe byakunda wibuke ko ari abadaje bari hariya hirya. Urabyibuka? Siki kari we. Siki. What are you doing? Kora ibiki? Hey. We. Stay down. Kuma hasi mwana. Siki gari we. Siki gari we. Hakuno. Kora ibiki? Still are Germans out there. We haracyari abadaje bari hariya ariko. Badage se mimba bari. Hari n'abantu bitwa badage b'amadage. Hari n'abantu b'amadage. Yemba mbabona b'amadage mba mbabona nipo we. Listen up. Munyupe mwitonze. Sibyo? Now the major told me there's nothing we could do for him. Major arambwiye ngo nta kintu twakorera Heyesi. Heyesi niwe warafande wabo. Basane. Skigari we, skigari we. Listen, hold on. We mwitonze. We can't leave him out there, Sarge. Ntago twamurekera ari hanze ariko Sergeant. That's right. Heyesi aracyari muzima. We just don't have the orders, they say. Ikibazo nta mategeko badoye kujya kumutabara. Skigari we, skigari we. Bana hakuno. Dufite kugenda ariko tujya kumutabara. You know what I say? Muzi icyo mvuze? I say, to hell with orders. Icyo navuga ayo mategeko arakijyaho. Ewan. We're gonna find Hayes and bring him back. Tugiye kujya gushaka Heyesi tumugarure. Go find Hayes and bring him back. Hakune wana n'abasirikare babirabura baba bafite umutima w'urugamba. Now does anybody have any ideas for a plan? Nta wundi muntu ufite igitekerezo cy'umupango tugiye gukora. Cyenda gifite. Anybody else? Wundi. Oyaramanika. Hakuno. Salty. Why are we at the PX? Trust me. Sati kuki tuje kuri PX. Wenyizera ariko. You mean the mail sergeant? Thomas araza kudufasha. Uravuga mail sergeant tumwe wohereza ubutumwa. Kamwana. Ngwino ariko ngwino. Yes. Thomas. You got my money? Nzaniye amafaranga yanjye. Menyera mwambuye. Me? Jewe. Oh, your money. Jewe urimo amafaranga mwana. You be your own. Ushinzemo amafaranga yanjye. People. Your own people. Mwana ninje banitwe abantu bacu ariko turabirabura basi fata ngutema. Don't stop. We wihagarika kumereza nandi ariko yampereza. Nayo ngayo mwana. Inyungu se kutazishyizeho. Take your little $7 then. Zana nandi yose yampereza. No money. You lucky it's not more. Mwana ukunda amafaranga ariko. We. I'm counting in my feet. Uje no kuyambarira mu maso. Because you're doing business. Byari byiza gukorana nawe business show. Not him. Let's go. Igendera pano uyu mushenzi nta kintu. I heard about Hayes. Nimba ari bya Hayes nabyumvishije nyamara. What a loss. Mbega igihombo mwagize. Damn good man. Yari umugabo mwiza pe. What do you know about Hayes? Hayes umuzi w'icyo wamushenzi. Hayes around you son. Zengurutse amaso ariko umusore. Well, look, Thomas. Je amakuru yose mbanyafite hano. Look, that's why we here. Niyo mpamvu turi hano. Turakeka Hayes aracyari muzima. Turashaka kujya kumuyiga tukamuzana tukamugarura. Depends. Uradufasha cyangwa byaterwa? Byaterwa n'icyo namwe muri bukora. Dukeneye amavuta cyangwa se essence, dukeneye amasasu n'imodoka. Enough for 2 or 3 days. Byatumaze iminsi 2 cyangwa 3. Gear and ammo for 2 or 3 days. That's imodoka n'amasasu byabamaze iminsi 2 cyangwa 3. That's a lot of supplies on short notice, gentlemen, with no acquisition orders. Mwana mwurumva ibyo bintu nabibahereza batampaye amategeko kwe. Let's go.
Sati twigende. Apana uyu mujinga nta kintu yadufasha. You boys can use some tank support. Ariko mubishoboye mwakoresha nka tank akaba ariyo mujyana. Who is this? Uyu sewe kandi ninde Rakata Iris Gibson nyiri umudomo. Ramuzi muri Fast and Furious. Kuri Black and Blue muramuzi. Sergeant Wallen Cuss. Yeah, muri squad ya his hangovers up there sometimes. Hangovers yazamukubisa kenshi. Pays me good. Ariko anyishura neza. Now why would you help us? You trying Iki cyatuma udufasha. kill Crouch, right? Ntimuri kugerageza kwica Crouch. But we don't exactly have orders for such a mission. Twe ntago dufite amategeko nkayo. I've never been too fond of taking orders. We umenya mutarigeze mugera kure ariko ngo babahereza amategeko mwisange yabagonze. Wewe. I know what it looks like, man, but more armor? Man, we need that. Ko biri kugaragara ariko mwana twabyemera. Dukeneye uriya mugabo ikintu yadufasha. Suppose you show us these tanks. Reka tubyemere ko twerekeza izo tanks ahantu ziri izo tank. Hakuno. Hey. Tugiye kujya gutabala Hayes. Uyeyo. Hakuno. Don't let the size of them fool you. Sinzi ngo murakunda ingana gute. Can go pound for pound. Take out the front line in a firefight. Aze kubyibuha moto ilizi. California love. Blood and guts. Iriya bayita blood and guts. That's my baby right there. Iriya niyo baby yanjye iri hariya rero. That's my baby right there. Iriya bayita Aramu. Oh, I like her. Tanayikunda real men out here. Real men that'll put it all on the line. Real killers. Hari abagabo nyabagabo barwanishije iriya babicinye banyabo. 2 years in the Georgia. Mbona wagira ngo irasa nk'icyatsi kuri njyewe. Swamps. Mu bishanga byo muri Georgia mu myaka nk'ibi. In the blistering hot sun. Amezi 6 izuba rya Texas. Training for war. Kwitoreza kujya mu ntambara. 9 months training for Germans. Amezi 9 twitoza kugira ngo tuzangane n'Abadage. Okay? Okay? Follow me. Nkurikira nanjye. Aje kubatiza nimba ari burende. Cya tanka hariya aje kubatiza tanka. 500 gallons of gasoline. Amagaro 50 ya gasoline. Who made that order? Ninde wayatumye? That's who. Nakubaje ninde wayatumye? Shirani byo washyira. Hold on to that order till I find out what the hell's going on. Ninde watumye ayo mabido 50 hakuno? Yeah, we heard about Lieutenant Hayes. Shame. Twumvishije ibyabaye kuri Leta na Hayes. Ituteye isoni pe. Wasn't too happy about it either. Nabonye Red kare ntago yarabyishimye. Mwibuke Red yagiye gusaba ubufasha y'umugabo w'umwirabura ngo amutize imodoka amuhereze n'iki n'ama essence. Twese ntawe bishimishije. Fagusinyano. Anything else? Sir, you don't know about that missing pilot that Division's been asking about. Ako uzi wa mupiloto wabuze Division bari kutubaza. They say he shot down a German jet plane. One of Germany's new baravuze ngo yarashe indege y'Abadage yishyira hasi. They say that pilot landed in the same sector. Kandi bavuze kandi uwo mupiloto yaguye. Lieutenant Hayes went missing in. Ari naho Leta na Hayes yaburiye. Kandi mwibuke barangije no kubona na Karebo tayari bameze neza bari good bari poe. Like this pilot found. Division yakwishimira ko uyu mupiloto twongera kumubona. Other search party Hayes could be found. Well, Division would be pleased, sir. But there's no way. Wenda ubwo ari kumwe na Hayes byanaba byiza kurusha. Division's going to approve at redirecting their field artillery 1 hour. Ariko nta musirikare turi buze koherezayo cyangwa igisirikare cyane. Usko kugerayo byasaba amasanga 36 ariko. Got to tell you that hari ikintu nibagiye kukubwira. Just confirmed his arrival for troop review before I push into Metz. Then you serve with him in Africa. Nibagiye kukubwira nyakubahwa. Got to tell you that nagira ngo nkubwire. General Patton. General Patton just confirmed his arrival for troop review before I push into Metz. Yavuze ngo ashobora kuza hano mbere yuko tujya guhura n'abari Abadage ngo turwane nabo. Ntimwarwananye harya muri Afurika cyane. Hey, byiza. A damn fine man. Mwana yari umugabo mwiza nanjye ibyo nibyo natekereje. Umve. Well, thank you, Sergeant. Wakoze Sergeant we. Wakoze. Wakoze safane. Yo karamu nyigwaye nka gift y'igumane. Smith. Me line to the 3rd Army. Ndagira ngo mpamagare 3rd Army. Sawa. My Jeep. Agire n'umuntu nzanira Jeep yanje, nzanira imodoka yanje. Umbe hakuni no. Not trying to. Mwana uri guteza urusaku. To avoid the big stuff. In the woods before.
aya mashyamba yamazemo igihe kingana wigeze uyageramo na mbere nabaye mu mashyamba yo muri Central Park muri New York mujinga we. It's not the same thing, city boy. Hano ntago ariko bimeze wa munyamugi we wapi. Hano ntago ari Central Park, hano ni mu ishyamba. Hano harimo amasasu y'umudage aragukubita isasu mu muhumetso ugahumekera inyuma. Random Mill up the road. Tugiye kujya muri Random Mill tuzamuka twerekeza ku musozi. No, we're not close. Turi hafi yaho si basi wapi. Turacyari muri Nyungwe twaguyemo hasi muri Kamira Nzovu kugira tuzagere ku muhanda n'intambara. Hako iteka mwese muba mumeze gutyo. Kuni ngawe yakavuza atabirabura nuko mumeze bandos. Abirabura. No. Make ground pounders, leg boys like yourself. Ntabwo mvuza abirabura, mvuza abantu bagenza amaguru nkawe. Goodbye, city boy. Byiza city boy. Good luck. Bye kandi unime. Dumbass before you get me killed. Ngiye kugutana mbere yuko unanyicisha mushenzi we. Hey, get back here. We garuka hano. That's an order. Ni itegeko nguhaye. That's an order. An order? Tegeko. I follow orders to ensure mission success. Nakurikije amategeko kugira ngo imisi irangire. Sibyo? Orders to save a life. Nakurikiza amategeko kugira ngo ntabare ubuzima bw'ubuntu. Let's follow orders that will willfully get me killed. Ariko ntago nakurikiza amategeko ngo bize kurangira mbipfiriyemo. Trying to get you killed. Ntago ndi kugerageza kukwicisha ariko wapi. Goodbye, Lieutenant. Bye, Lieutenant. Goodbye, Lieutenant. And don't follow me. Buna murikire wa mushenzi we. Baride shumurika. Nyuma jeuka. Kuma mako. Hoya, sorry. Cyuni mama ako nago yabirimo. Kumbe hakuno Major Anderson 760. Major Anderson First Battalion muri bato ya 761 ine kuvugana na general hakuno. Joraje kuvuga gisha general. I'm gonna need you stop right there, sir. I've seen old ine kuhagarara aho ngaho nyakubahwa. move faster than that. General we. Sir. Afande. You lost, son? Wayobye mwa. Anderson, sir. Major Anderson 61st Battalion. Kuva muri bato ya 761. Expect a lot from those black tankers, Major. Narinzi yuko ari babirabura bazigendana na za tanka bari buze kumbe ni wowe. I served under you, sir. Twarakoranye nyakuba. Gashuin Pass. Muri Gashuin. Command B. Muri Command B. 1st Armored. Muri Amadi ya mbere. Gone and Manfield's 15th Panzer, sir. Twari dutwaye 15th Panzer ni biriya bitanka nacyo byo babyita za Panzer ya 15. Good. Anderson. Bitekerezo. Yeah. Hell of a fine job you did with those boys in Africa. Mwana noneho mbise nibuka ibintu twakoze turi muri APN1. Bakoze akazi keza. They're damn proud to have you. Thank you, sir. Shime bari abirabura ko bagufite mu Rwanda na. Barakoze nyakuba ariko hari ikintu yangiye kugusaba. Divisional artillery this evening. Bridge section 843. Wero bushize arukuntu byagenze gutya. Sekure hakuno. Regular Stonewall Jacks. I am counting on you and your boys to get us into Metz. Yiteguye ko we n'abahungu muri kumwe muzamfasha tukagera kuri bari abadaje. Muzantererana oya nyakuba. Thank you, sir. Urakoze nyakuba aranamubanira. All right, giddy up, goddammit, let's go. Sawa mwitegure tugire tugende. Musinyira ibyamusinyira. Here we go. Hakuno. Kansas' last known position? Aha niho hanyuma bababonye. Now I suggest we take Fagan Roadway. Dushatse twaca muri Fagan Roadway. Down this rail line here. Tukohereza tanka igacamo hano. Convene at this junction. Zikaza gura muri iyi rompwe muri junction. That rail line should be just fine. Nyamara bagende ku murongo umwe nibyo byaba bari sawa. What about the Germans? Hanyuma sabadaye. Turagenda We might help confuse them. Dufasha tukanabacana. Snatch and grab stewards provide service to protect us from the crowds. Nagira ngo tuze kugira gute dukora igishoboka icyari cyo cyose kugira ngo tuze kwirinda turindana ubwacu twirinda abanazi crowds. 0-1100 departure. Turaza kugenda uyu munsi nijoro 0-100 ubwo ni saba zuzuye. Don't be late. Ntimukerererwe, don't be late. Always on time, son. So, how much is this favor going to cost us? Ibi biraza kudutwara ngaherere yifavero dukoreye. I decide that y'all make it back. Ndaza kubifata umwanzuro ni mugaruka. Barabizi uyu wakora diro zirimo ibiceri gusa. You can count on. Menye neza yuko turi bujyane mwana turajyana munyizere. Bagore namwe bagaba. Nimwangiza ibintu. Kumbe hakuno
bamubwiye ati ntunankurikire kugenda nimba uri kuri campus ko ari kugenda yinjira muri landmine ntari kubibona to Hassan we wa mujinga we move ntunyeganyege you're in a minefield ugeze muri minefield wa mushinzi Kigali nkora iki put back into your last step ikirenge cyawe gisubize aho uwakivanye yaragiye gukandagira mine humeka tuza okay What are you doing? kora ibiki we're gonna come on and get you ngiye kuza nkuvana aho ngaho bring you back to safety garuke neza ufite umutekano ariko nje ndikwabona wapi ntabwo ibisasu byose uri kubibona wa mwana wewe ntabyuzi hinjira kuno aho bagira I don't want to see anyone here slacking. Come on, move, gentlemen. tugende kandi mugire vuba Sergeant Major. Mail drop off, sir. Mail drop off. I hope we can still hari ubutumwa ushaka nohereza find its way out. nakira ariko ndakeka wamfasha ebe hano Make sure that's delivered on time umenye neza ko ubwo butumwa bugendeye ku gihe and on target. kandi bugeze ku gipimo cyabwo yego nyakubahwa hakuno arabana na wafande bahise bamu ubutumwa ari bwohereza uyu niwe ushinzwe gutanga ubutumwa Let's go. tugende kujya gutabara fande wabo heyes How's it coming? Beze bite mwana It's like old Thomas make good on his promise. nk'ubushize nyine Thomas se subizi ko yadusezeranyije nyine kiraho Kigali we This don't look good. ibintu ndabona atari sawa Rwanda vayo abana This mission is unauthorized. iyi misiyo mugiye gukora ntago nayibemereye Let you leave. niyo mpamvu ntari bubareke ngo mugende I'm afraid we can't do that, sir. ndagira ngo muhite mureka ibyo muri mu mbabare ariko ntago twabikoranye kubaho ngomba kujya gutabara fani wabo w'umwirabura tunegoza iyo tonarete If you do this, there's no way in hell. ibi nubikora nta n'inzira izakugeza ikuzimu Division's gonna prove your nta bad. n'uburyo tuzigera tugaragazamo ko Commission. That's what it takes. warwaniye mu rugamba kugira tuguhereze n'akantu k'agapeti twari kukwemerera niba ibyo aricyo biri buze gusaba nyakubahwa Don't you want to be an officer? ntabwo ushaka kuzaba officer se ngo uba fande don't you want to be an officer Accommodations in this army for Lieutenant Hayes. kabone nawe byansaba kugira ngo ntange umwanya wanjye muri iki gisirikare ariko ku bwa heyesi nabikora ntabwo njya amapetisiyo ndwanira nibyo natekerezaga sha You got 24 hours. ufite amasaha 24 Courtesy of General George S. Patton. I'm sorry, sir. General Patton niwe wabyemeye bari nyakubahwa ntabwo ndi kubyumva genda ushake Yesu umugarure nimuza kubona n'umupilote w'umunyamerika uri hariya nawe mubagarura nimubazane bisa nkaho bwafande abemera babwiye ati nari bimugende mukora akazi ntuze kuntera na fande abadirinje nyine nawe yagiye gusinyisha ibyandiko ibukuru cyagiye kare mwana uzi n'ikindi ntabwo na misiyo yemewe n'igisirikare tugire bataragira bakagira tujye mu kazi bana hakuno kumbe hakuno indodo heyesi na wa mupilote It's best to keep your mind from thinking about it. icyiza ntubikomeze kubitekerezaho shaka ikindi utekerezaho okay vuba ageze muri landmine field Got one more thing to my case. ikindi kintu kimwe nari nsigaranye My wingman wanje We got him killed. naramwicishije mwana wa mugabo barashe I tried to take on this new type of German plane. nagerageje gushyira hasi no ndege nshyashya y'abadage ngo ni ya drone byari ubugoryi mwana ahagaze muri landmine umenya yanayikandagiye nakabaye narakumvishije Mike wa undi batangiranye kimwe batangiranye He intercepted that German plane and gutera hano he got shot yararashwe and died. arangije arapfa mwana
got shot dead. Ashano vanamo landmine yari irimo hano, vanamo mine uyu yagiye yirukanka nta n'ibyo azahari, sirikare warwanira mu ndege. A friend of mine once told me the best thing you can do in war. Hari inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo ikintu kizakora mu ntambara It's not fear. ni ukutagira ubwoba. Is not to fear. You just gotta let the cards fall where they fall. Ujye ureka ibintu bicaho byagaciye n'ubundi kama mbaye. What happened to Mike? Ibyabaye kuri Mike It wasn't your fault. ntabwo byari amakosa yawe mwana umusa. Yeah. Rero Just make sure to stay on the path that I just made. ndagira ngo umenye neza ko uguma muri iyo nzira nakoze, ukomeze ucemo aho ngaho tu It's this way. Chill. gake gake ngwino nyine gake gake bucice mu gace rinje muri minefield tabizi, subira inyuma ngombe hakuno, ngombe hakuno. Next mile and a half on my demand. Abaje gutabara heyesi kuri cya burende do manukanye icyo bita burende tanka. Hey. Hold it. Listen up. We muretse mwumve mwana, On my command, nimba bwira ngo mukore iki we're gonna make a 90-degree turn. turahita dukata muri dogere 90 On my mayiro nkeya command. kandi ninjiri mu bayobore. Muranyumva? Let's go. tugire tugende hakuno. Hey, nyakuri bamwita Tyrese Gibson, yagukiniye Black and Blue, yagukiniye Fast and Furious zose kuva kuri rimwe kugera kuri X yejo bundi. Hi. Thomas vuyeyo. I said I would have the money. I'm gonna have the money. Narakubwiye ngo nzakwishyura mwana. You just have to realize. Look, just shut up, okay? Zibari kwa You mukino. got artillery barrage on grid section 473. Ndagira ngo unjane ubutumwa kuri grid section kane 7 Problem. sana kibazo. You have a authorization. Ufite uburenganzira mujinga we. Ndabufite. This is not from division. Ariko ubu burenganzira ntago mani iki cyandiko ntago cyavuye muri division. Cyavuye kwa General Patton. Call the general yourself. Urashaka umwamagarira? Muhamagare nyine nimba ushaka umwamagarira. Everything seems to be in order. Yeah, I know. Ibintu byose ndabona bimeze sawa. Things is new. Ndabizi nyine. Oh, one last thing. Hari ikindi kintu kimwe gisigaye. Fata hakuno nimba ari Saradine. Bigira nk'utabibonye. Bombe niho yabitse ibice. Wonder how that got in there. Naka amafaranga nari kuzayakwishyura mu. Wa mujinga we. It's my money. Na amafaranga yanjye ntwaye arayabara neza. Byiza. Amusigira yasigaye. Interest. Ntwaye n'inyungu. Yagurcha. Hakuno. Hey. Ebe. Bageze hano ni babiri, ni pilote na Yotona Hayes. Hakuno. You waiting? Yeah. Uno umugore wawe yego mwana. Ifite umutwe ari umeze nk'agatsima ka kawunga kumbi nayo yifite umugore hano. Come back to me was the last thing she said to me. Yarambwiye ngo genda uje mu ntambara uzagaruke nicyo kintu cyanye mu mugore wanjye yambwiye. Ni mwiza mwana urakoze umusa. Hakuno bahuriye mu rugamba. She wanted to get married before I shipped out. Je yashakaga yuko dushyingiranwa mbere yuko nzinaha. Sinari nzi ko nzasubirayo, niyo mpamvu ntabyo. Muramukunda? I do. Cyane ndamukunda mwana. Yeah, I do. Ndamukunda. I should have never left you back there.
sinari kuba nagusize cyagiye mwana ububwire ngo ntungure babarire niki cyatumye ugaruka ku ndebe umenye nari ndi gukurikiza amategeko koko nibuke Karegezi kumubwira ati umve n'inyuma wa mujinga we Robert Hayes, Frank Ross. Zinanje banyita Reyes, Frank Reyes, nani Robert Reyes. Banyita Frank Roy. Biza guhura nawe mwana. Hakuno babaje kubahiga do. Hey! Baje kubahiga. Baje kubahiga. Do. Jeri imbere baramubona nimba ari umudage. Repair station set up in the town below. Isa nkaho hari repair station iri imbere hariya mu muji. They should be sitting ducks. Ari abajinga bakabe biti. We go in our triangle formation. Tugiye kugenda muri triangle formation, tugiye kugenda dukoze right. Hampande shaka. Okay, you move Alamo down to the left. California. Bamwe muji buryo abandi bumoso. Genda abaza imbere. Utse hagati imbere ku kuntu tugiye kugenda. Hakuno. Hey. Aya. Iminsi nakora filime. Keep your eyes wide open. Komeze mucane ku maso. Keep your eyes wide open. Iri ku kuntu dukora akazi. Hebe. Hakuno. Hakuno. Direct orders from General Patton. The artillery attack at coordinates NG, DG, and 1900. Yes, sir. Yes, sir. Fire mission! November, Golf, 1-8! November, Golf! 1-8! HE! Fire for fact! Fire for fact! Hakuno. Shiro gutya. Hard left. Hard left. Bahita babacaniraho. Patara. Mudage. Fire! Bamukubise bamutunguye. Mudage akibitekerezaho. Mudage wari wapannye inzira. Wari warigize akarakaje. Bamukubita bamutunguye. Bagiye kujya gutabara pilote na Lieutenant Hayes. Aba bacamo bahita bakomeza. Hey. Hakuno icyo bita amasasu wowe. Yeah. Hakuno icyo bita isasu. Hindura burende. Hakimu niwe wamenyemo muri iyi filime kugira ngo ikorwe. Hakimu ngo mujye mumuha respect. Hakimu abamuzi baramuzi. Sinabaye nimero ziwe. Unushaka iyi filime n'indi nkayo jya mwandikira. Hakuno. Ebe. Hey, we got company. Mwana uzira ikindi. Ikibazo. Got a company. When did they get here? Just now. I don't think they know we're in here though. Time to go. Mwana bageza no gutinda cyeka basi ko turi hano. Tugire tugende. Show. Bahita baco. Umbaba nabo hakuno. Right here. Hano mwana. Hey, right here. Hey. Igererezaho. Fayo. Sarge. And the road's about 15 yards beyond that bird. I don't see it on the map. Dukomeje kugenda tukarenga yadi nka 15 tukagera inyuma iriya. Hashobora kuba hari inzira ko ntari kubibona kuri map. Is there? Irahari ariko nyizera fa. Better be right. Kiza ubuvugisha ukuri wa mukinga. Kiza ubuvugisha ukuri. Hakuno. Show. Mumbe hakuno umudage nawe do. Commanders, spread out. Bakomanda mwese mutatane. Take and destroy the enemy tanks. Gende muhige tanka z'umwanzi muzishyire hasi. Umudage yari afite igikoresho cyo gihe. Mu Kidage.
shora kandi igikoresho ufite icyo bita igikoresho hakuno bombe hakuno hejuru bafite n'indege y'umunazi y'umudage kirere indege buririndwa mu reka jugujugu drone biki irindwa mubi mu rugamba hakuno Konyumba over Baker Beka No sign of Creasy. kimenyetso cya Kesi uri kumva wapi Hey, check in. No. hese ari kwitaba wapi You let me know the second you hear anything. By the way, Sergeant. nugira ikintu mwumva uhita umbwira yego sergeant hakuno Hey. we 473. traffic 473 shiraho Are you out there? Red one, coming over. Red one coming over nakumva over Red one, anyone out there, over. hari umuntu uri kunyumva cyangwa Sati Kiza kongera kukumva mwana nari mbizi ko kiri muzima turi muri Old Mill grid section 4-7-3 ndi kumwe n'inshuti yanjye Do you copy? nanyumva over We're located at the Old Mill, grid section. ndasubiramo ukumva ibyo ari kuvuga umudage ari kumwumva 73! grid 473 mugira tugenda umudage ari kumwumva gasani umudage ari kumwumva kire tugende mwana umudage ari kumwumva kureba ariko nta kintu mbonye arababona bacaho kiraho Here and here. hano naho Down this line, we should locate him. tugiye kugenda tumanuka hano bite tubashakira hafi aho ngaho hanyuma tse Chris Fortify our position here and wait for him. You ready for anything? mwitegure buri kintu cyose tugiye mu rugamba mwana iyo mikino yindi muyireke hakuno bumbi indege y'umudage tugende gake basore mukomeze mucane ku maso to twaye igikoresho calm the surface bose muhazenguruke bumbi indege y'umudage ski musubira inyuma bite sasu ndege y'umudage I'm on the 50 muncungire mbereke zamuka hejuru kuri mashinigani fire icyo bita isasu son of a bitch mashinigani hakuno aba barabibona indege z'umudage ibi bintu ntabwo ari sawa We got the bazooka. ya bazuka urayifite Make sure Ali grabbed it. Let's get it ready. umenya neza grab nani drug yayijyanye okay muyitegure kuko dufite ikibazo bwa company mwana uzi n'iki Grab the bazooka, okay? Yeah, okay. kintu usane ya bazuka okay hakuno ndege z'umudage igihe umudage yari yarigize ashwi yari yarigize akari akaje mu ntambara batarajya kure fire bana babiri bagwe mu mudage bamwishoramo karabaye uzi n'ikindi baza kwitsimba hakuno We can't stay here. I'll cover you. Go! naremeze bite ntabwo twaguma hano wegenda nkomeze ngucungire aba bakiraho bumva amasasu nabo abyumvishije byumvishije inshuro zikubye ebyiri ahubwo double time byumvishe kabiri hakuno shyiramo ka magazine mwana agiye kubayobya uhita ucika oya twe nawe turagumana sawa Dodge baje fire masasu barongera baritsimba
sasa arabashirana fata ngutemo utiza icyuma fata ka piste hakuno ka pistori bari babacomye habura rimwe ritanga bi karabaye masasu mu ishyamba abo barayumva ikintu uri kuba abataje bari kumanuka baza ku muhanda mureke twitegure let's get ready guys reka twitegure hakuno hey chega kibucice bitsimbye hano let's lay pass uretse babanze baceho bapasinge baceho badenge hano fata nimba ari igitiyo nimba ari iki now nonaha tugire bataragira ahita mutera hey kumbe barabafite Daje arabafite Shunza arareba yitonze to hey tayari tanka z'umudage barazibona to uzi n'ikindi mutegereze sinyare yanjye cheka muje kutumaza iki barabafite babafashe babazanye hano bombe bari kuzirika imigozi abo ubwo tayari nukubica tu badage bakwicaga noneho banakumanitse ntago bajyaga batunga icyo bita POW prisoners of war fungwa z'intambara we nawe urumva ryabyimbye se ndimena yewe tugire gira ngwino kidage mfana ibyo bintu byanyu by'ibiganga we nibikora mwana cyemu ncenguke bagiye kumumanika heyesi uramenye cyo nicyo gihe pfunsi kiza ufite umuntu w'umugabo nawe bavuna imbavu bazimena adaki yamara amashe nshinguka wakuri no ntago mwamumanika mwana heyesi bari kumujyana mu mugozi amaboko hejuru nona babageze tayari bahagere mu gihe hey kuba bwari bwamurenze umuntu w'umugabo kubona umusirikare arira nk'uruhinja sha yari amarira y'abasirikare yagutera mu mwaka yabuze umuntu utaramenyereye kurira umuntu buba warakaranze ijisho nonaha faya umudage maboko hejuru navuze ngo amaboko hejuru shatu urwane gipfunsi nk'abagabo umugabo ndamuzi gipfunsi n'umugeri uyu mugabo jewe ahita batamuzi baramuzi ndwanyi nziza muri kickboxing ndwanyi nziza vana icyuma shinziwe bande bari bamwishe heyesi umuzirike umwana umusa koze umusa hano hari abari mu rugamba bahanganye n'umudage hanganye n'abato
bazukano faya tanka z'umudage baziri bubi mudage hakuno garutse mano. How we doing? It honestly sounds like a winner. Bimeze bite? Bisa nkaho turi gutsinda nkurikije uko ndi kubyubuka. Saa byiza cyane. Biraza gufata nk'umunsi wose sajya kubaho. I repeat, we're at Chase Field and are holding back a German assault. Who's this? Lieutenant Ross. Lieutenant Frank Ross. That pilot everybody's been looking for. Wabona niwe wa mupilote bari bari guhiga. Niko mbitekereza. Byiza cyane shafata imbunda. Koze. Let's go. Tugire tugenda. Let's go. Tugire tugenda. Za mwana basi. Munyumve neza mwitonze. Tugiye gutwara imbunda zabo tubareke. And are holding back a German. Set up some mortars. Hit him with artillery. Mwana mushireho za motozi mu barashusha artillery. Send the third platoon in to mop up. Kandi muhita mwohereza bato ya gatatu. Nona mujyohereza nona send the third platoon. Hey, hakuno. Sasa agiye kudushirana mwa ibaza amasasa bashiranye n'umudage bari imbere. Hana aragukubita kikarenga umufana. Hakuno. Hakuno. Kumbe burende ya USA. Nyana yimbwa. Nasamani nyana zimbwa batwike. Faya! Ha! Kubisi igisasu. On my count. Nimba barakubara. 2 gatatu kabiri rimwe. Grenade babatamo. Babatamo. Bahita babinjiramo. Udage ba muri bubi. Udage bari muri bubi. Udage ba muri bubi. Yicara muri burende. Yicara muri tanka. Tanka zabo. Hey, inawe kuri mashinigani. Mashinigani. Udage baramutunguye baramukubita shaw. Bakira we. Tanka turapfuye. Imbere na tanka bazuka. Ya. Pa. Bamutamo. Faya. Chabiti nambara. Fire. Mudaje kubise. Mudaje baramukubise. Hey. Sigaranye moto yonyine aha. Mudaje baramukubise. Soke mwijinga. Vuyeyo. Yarakaye. I've been feeling same myself. Ndaje mbyirangiriza. Yinjiye burende. Hakuno. Kigali we. Private neba mwana. Hey, hakuno. Fata igisasu. Basuka. Kama hakurya. Hey. Lieutenant. Ibi ntabwo twakomeza kubigumisha gutya. Fata imbunda. Reba ku ruhande. Hey. Hakuno. Bahita bicomeka akamodoka bacaho. Bahita bicomeka akamodoka bakomeza urugendo kandi nta gutinda mu nzira. Hey. Rebe. Filime witonze akantu ku kandi. We hakurya iriya we. Ni Yes aragarutse afande we. Babonye afande agarutse. Afande bamubonye agarutse ni Yes. Hakuno. Byaba ari ikibazo naba ndaburije mufata umuriro wanyu mwana. We mufashe umuriro wanyu. Hakuno. Got it over here. Kamodoka bakikava mu baragataru. Mwana bare. Baruri mu mashyamba. Tank iri mu mashyamba. Udaki. Get ready on 3 mwitegure. Nimara kubabarira gatatu yarayibona mu mashyamba. Kigali we. Tugiye kubavana muri iryo shyamba mwabajinga. Fire! Pa! Gisasu! Tamo. Hey!
bakiturutse muri dogere nka 88 bihishe mu mashyamba. Nyone yimbwa sora ba bitches fire mubarase ubavane. Take us out into trains. Mwana uzi n'ikindi tuvane mu mashyamba. Uriya nawe nibyo yashaka yavuze ati ndashaka kubavana mu mashyamba tuve mu ishyamba. Tuve mu ishyamba. Musoni. Hey. Vuye mu ishyamba. Safande hese we bamugaruye pilote bamugaruye. Agafoto ka Shushu Bey. Amayirafu nyina wa Jambo. Cyabanda ari banyina wa Bango. Yego. Oh yeah. Yego mwana. Heya. Yeah! Defensive position! Defensive position! Nana twitegure nk'abagiye kudefanda! Bana! Brate! Gira tugira bataragira! Tanka ya mbere barayishyushya fresh! Bayimanura hakuno. Manura tanka! Indi nayo iva y'umudage ivayo! Y'umunyamerika pfaya! Mubatemo! Babatemo! Babashitura ku bane! Kandi y'umudage nayo ntirasa amashaza! Barika neza! No! Fire! Fire! Dusasu kuri tanka! Nta kintu twakora! Hey! Hakuno! Udajya atuje! Atuje ahindura umututu w'imbunda wa tanka ye dore icyo bita umututu! Turabirangiza! Mwana mukomeze mujye imbere forward! Hey! Indege z'umudage tayari! Dore indege y'umudage ngiracurama! Red one over baraduhaye! Mudage bamutamo! Umudage baramukubita! Agarutse umunwa w'imbunda! Agarutse umunwa wa tanka! Tanka barayihaye! Tanka barayihaye! Nyagasani! Generali bamuvanyeyo nani Liyetona Hesi na pilote bamuvanyeyo umudage ari umudage. Yeah, ready tells man. Negro pilot zile zitwawe n'abirabura shabahungu banje. Hakuno. Asani. Shinga baramuhaye yaramurwaye. Yabwiye ati kugenda n'abafashe n'ukuriye mu Caritas tuzamushyira hasi. Baramuhaye. Hey. Baramuhaye. Tanka y'umudage nguko uko yasigaye. Tanka y'umudage nuko yasigaye. You are the first Negro tankers to ever fight in the American Army. Ni mwebwe tanka ya mbere y'abirabura ibashije kurwana mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. If you weren't good. Ntabwo twari kubibasaba iyo mutaza kuba murenze. Nothing but the best in my army. Nta kindi mfite usibye abahanga mu gisirikare cyawe. What color you are? Sinitaye ku ruhu mufite. As long as you go up there. Igihe cyose mwiteguye kujya imbere mu karwana. Mukica bariya badage zirenya na simbwa. Everyone has their eyes on you. Twese tubahanze amaso. And is expecting great things from you. Ndetse tubiteze mu byinshi. Don't let them down. Ntituzigere dutererana abo bose baduhanze amaso ntimuzabatererane. Don't let me down. Nanjye ntimuzantererane ngo cika amazi mwana. Hakuno. They say bajya bavuga ngo it is patriotic to die for your country. Ngo nibyo umutima ukomeye kubapfira igihugu cyawe. Patriotic nyine ubugwanira igihugu gikunda. Let's see how many patriots. Reka turebe ngo dufite ba patriots bange cyangwa se intwari zakwitangira igihugu. Zigiye kwica bariya ba Caritas b'abadaci. Hakuno na pilote bari bamugaruye. Bitayeri 910. Move out. Yeah. Bana hakuno bana. Hey. Biza gisirikare ni muzimu bazabakurura bazabakwega. Genda umusirikare. Genda umusirikare wo mu ngabo zihe. Ngabo za Yesu. This is him, sir. Uyu nyakubahwa n'uyu nguyu. Hakuno. Vuyeyo. Iris Gibson nyir'umutomo baramuzi. Barebye Fast and Furious muzi neza cyane. Sergeant Cassie. I understand from my men. Nakumvishije abagabo banje bakuvuga. I wouldn't be here. Ntabwo nari kuba ndi hano uyu munsi. Utaza kuba wowe. Respect bundi ukwiriye mu maniga. Wa mugani wa Bulldog ati
simbuza guheza mu bajuniya ubwo ndi sini hakuno amutereye isari rebe umusirikare yakoze ibishoboka wakoze mwana wakoze afande na afande nawe na afande yongeye ahisha akawunga ke n'agatsima k'akawunga ufite umutwe umeze nk'agatsima subira mu kazi let's go back to work hey! dusubire mu kazi avuga ko na filime yacu ari uko igenze bahitaga come out fighting ntabwo irarangira we wereka hano Now you look like a proper officer. unoneho urasa na officer wa nyawe sha hakuno mubanire iki byose ande That's thanks to you, Lieutenant. shimwe ni ryo Lieutenant niwe wangaruye bagiye kugusubiza mu gukora mu kirere se bakohereza indi ndege. Got one more plane to make ace. Hari izindi ndege ngomba gutwara. Ntabwo nshidikanya uzabikora. Sinzigera nibagirwa. Wantabaye. Tabaye mwibuka uyu nguyu indege yari yaguye irimo itangira. Irimo itangira indege yari yaguze ito mwana muvandi. Naho ziteho G. Naho ziteho. Ebe. Hakuno. Hey! Cyaho. Kumutwara ubwo bamujyane muri Air Force. Siose. Hakuno. Bana bari barwanya urugamba, bari barurangije. Filime sinzi ariko nje sinzi. Hakuno. Yegeze umunyamerika. Salad Tales zabaga zifite imirizo itukura. Ndako filime yacu ari uko igenze. Bahitaga come out and fighting. Banyitaga karasharamye urumva. None. Tubonane muzikurikiye. Frank Scale and Lots. Muhitinzi baramuzi. Tubonane muzikurikiye. Ciao bye bye. Bye.